Stavite slušalice, idemo čuti ljude. Dobar dan, izvolite, slušam vas. Dobar dan, poštovanje, s ove strane Željko Zoričić, poduzetnik iz Zagreba. Dobar dan, gospodin Zoričić. Prva impresija je da cijenjenim gostima u studijima ili u studiju zagrebačkom prije svega fali kulture dijaloga. Da tako razgovaraju djeca u osnovnoj školi u razredu, dobra učiteljica bi ih prekinula i upozorila da moraju slušati jedni druge. Treba nam učiteljica u studiju, aha. Da, nažalost, to je i kritika vama. A gledajte sad dalje. Gospodine Maras, ja sam vaš bivši glasač. Bivši, napominjem. Kajem se što sam vam dao glas na zadnjim izborima. Zar stvarno mislite da se ne sjećamo što ste obećavali, a što ste napravili? Toliko o vama. Pa recite što. Gospođo, čekajte, pa dajte, molim vas, polako, nemojte ali recite prekidati. Točno, molim vas. Što nisam Nije ispunio? nam bolje, ne osjećamo se sigurnije, obećavali ste stvari koje niste ispunili. Točka. Koje? Gospođo Maletić, zar stvarno mislite da se ne sjećamo vašeg ministra Šukera i šta ste tada radili? Otkud vam pravo da uopće u eteru govorite stvari koje govorite? Gospođo Holy, zašto mislite da mi vjerujemo kad vi tvrdite neke stvari? Pa šta bi vi pričali danas da niste završili na križu koji spominjete? Jedini koji možda ima neko moralno pravo govori stvari koje govori gospodin Petrov. Gospodine Maras, ja sam poduzetnik. Nije mi bolje. I ako jest, zahvaljujući meni, a ne vama. Mogu li odgovoriti odmah? Ne možete, idemo na nekoliko poziva u bloku, onda će biti prilike za reakciju. Hvala vam lijepa, evo, bili ste vrlo kritični. Dobar dan i vama, gospođo. 616701, to je broj telefona Hrvatskog radija. Slušam vas, izvolite. Dobro jutro, pozdrav svima vama i cijeloj Hrvatskoj. Ovako, ja bi lijepo zamolila i HDZ i SDP da se jedanput maknu. Šta su oni napravili od naše samostalnosti? Ništa. Uvalili su nas u velike dugove, sebi su pravili bolja radna mjesta, sebe se uhljebljivali i svoje bližnje. No, gospodina Petrova pratim od kad je gradonačelnik Metkovića. I dečku svaka čast. Dajte mladim ljudima i prosim vas lijepo, ja živim u blagostanju jer nikad nisam puno tražila, još sam manje dobila, a uvijek sam imala dovoljno. Radimo za mlade ljude. Počnimo mladim ljudima otvarati prosperitet i da oni rade, a ne vi izračunajte svoje plaće, svoja primanja, svoje dnevnice, svoje sve. Šta narod ima? Šta ima 90% naroda u Hrvatskoj? Ništa. Radna mjesta, sve pozatvarano, prepucavanje i svađe. I poseban pozdrav gospodinu Boži Petrovu i nastavite, dobit ćete glasova i svima lijep pozdrav.